وكلام الله عز وجل في سورة الأحزاب لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أتمن بين الله عز وجل أتمن إستمن كالله سورة پیغمبري عليه السلام ما يشوجو بريمر ما يلاتشو uzor leste ka araken Isitumen mai shujo primer kosadiso. A isto agari isitumen mai shujo primer hem ket kerela pela fitaro obhodiba premalo manusha ili manushenca. Po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pravalen kobut hadisia podstaknia manushen teoven zahvalna manushenge. Pa koje tarodula hadisia ka pomina jek predaja koja je tani maškaramende bud penjardi hem bud put yamen ola shunjam pa kala kero Resul alaihi salam men lem yeshkurin nas lem yeshkurillah akon ane zahvalno manushenge pa esaf kon ane zahvalno ni Allahe se azza ve celle pazinen o peygamberi sallallahu alaihi wasallam pravalen ko kerdo shukar, kada sinene se kerdo shukari pa irangya ki isto mera. Peygamberi aleyhi selam ko kerdo shukari pa kada le se kerdo sine obje manushen sine mashkaro manusha javno pominel hem nengoro shukari pa bio peygamberi aleyhi selam andinel. Ko kerdo shukari pa prema o peygamberi aleyhi selam bio lenge o dole manushenge sole se kerde shukar peygamberi aleyhi selam lenge dova bi kerel paneko bor primeria ka pominata ro životo i peygambere soro aleyhi selam sar ovsine zahvalini manushen ne bili sikloa ili amen Sartova Allah'e sere zahvanna robija ko prvo than Allah'e azza ve celle apalo dova hem manushenge kola kerena shukaripa ko prvo than prema laka uzvišimo dini prema manusha muslimanja hem ko prvo than da manusha kola kerena shukaripa amenge pa te siklovata rodla primjerja samo pejgamber alaihi selam obhodinjape Lemca. Pa pazine prilika u pejgamberi alaihi selam uklingja si neko mimberi pravalen hem ne late vakeri. Kogoda amenge kergja shukari pa amen ole se odua irangjam. Amen ole nagradingjam. Amen ole se odujingjam amen. Na chilam le se borji konishta. Kogod kergja da ik hayiri. Ho pejgamber alaihi selam. Amen odujingjam amen. Ole nagradingjamle. Ole se odoare soro hakku irangjam. Nika se borji to pejgamber aleyhisselam na chilam. Ma khala Ebu Bekr. O sim penela Ebu Bekr se radiyallahu ta'ala an. To ole se na ne amen sarto dujinamen. Ole se na ne amen sartirina en sar ole te nagradina. So se kobor samo Ebu Bekr radiyallahu ta'ala an kergja. Hem nastavino pejgamberi aleyhi selam kavakeri hem nika soro mali, nika soro barvalipa, nasine amenge tari koris, tari faida, taro hayri, sarso sine koris no tari faida, taro hayri, o mali taro Ebu Bekr radiyallahu ta'ala an. Pazinen subhanallah. Savi zahvala kateo pejgamberi aleyhi selam si kavi kase Ebu Bekr se. Savi zahvala. Pa ukrela pravalen ko mimberi hudba te kerel, ama savi hudba kaya sine. A kaya sine paloni hudba e peygambere se sallallahu ta'ala aleyhi wa sallam. Pa kodja hudba men već pominjam so peygamberi aleyhi selam va kergja, pa uzalo dovao peygamberi aleyhi selam falini. Lufdil Ebu Bekre radijallahu ta'ala an bašio dova so Ebu Bekr kergja vašu islamije muslimanenge, a heme peygambere se sallallahu ta'ala aleyhi wa sallam. Pazine sad o Resul aleyhi salam i rini zahvala Ebu Bekre se. Zamislite navdije ta veliki imami hem tuklelki hudba,
Hemneka starojemati javno te falini, te zahvalil pele se ko kerdošu karipa, su kerga prema li džamija, prema lo džemati, prema lo imami, ili i opšteno baš jek zajednica. Pa zamislen, sami situacije im hali bio ovel nasa, ama većina ke da bi kleoa tari džamija prvo su biva kera, kobor li dingja imameta lova se savke lafja ole se tari hudbate vakerem. Soli ov tingja ili soja platingja imame, o imami ti kleo de mekagjare, hemoleangu narodo te vazdel. Pazinem, halalim, te faline, te luftine, to jest zahvala neka se, ovsa stote vakere, tano suneti taro pejgamberu Muhammedi, alihi salatu wassalam. Duito primeri vakera minge o Ebu Katade, radi Allahu ta'ala anu. Hua sumne kojek putu iba, kojek drumo cidingame peygambere alihi salam, cidingam anglalo akšami, anglali te perele rat, pa bhula o Resule alihi salam, dok si neki jahalica upravo hajvani, hua tarobaro umor, kobor umorno sine, huole lelale osojba. Pa che dalle lale osojbo peygambere alihi salam, dikhaja ale sarklatini pe lulini pe, haki levo strana, haki desno strana. Pa bhula tamano peygambere alihi salam te pereu pune Bukatade, si jargjum, Helevalium zileste, hemole astargium tena perel. Ama astargium le tena perel, ama trudingiuma ole tena vazdavle. Trudingea pe nejno teolog. Abuna nastamingam idale te putuina, po peygamberi alihi salam palo ekvakti irangea pe chiaver strana te perel. Pa si ghergea Bukatade, hemole astargea. Pa he uduri anglalo sabahi penla o peygamberi alihi salam ishe gotovo te perel tar jahalica, huma Bukatade si gargjum, hemole astargjum. Ama koga astargjum lo peygamberi alihi salam, već uštindilu. Znači, hagilole soro sojba, hem pučlale. O Ebu Katade, kobor vakti sjana gjaru zimande, irino Ebu Katade, huma, ja Resulallah, sar pelije rat. Tari početka je ratjakoro, si umuzetutem pazinala tut, te napere tari jahalica. Pa irino peygamberi alihi salam, ne bili lese te motovi, e zahvala su kerela se dola. Ako men džanga kedo peygamberi alihi salam, dola neka se kerela, ojtani ko Allahi azza wa jelle kabuli. Pa irino peygamberi alihi salam im kava kerle se, hafizaka Allah kema hafizte Resuleh. Wallahi te araki tut sarsotu arakan ole sere peygambere. To jeste Allah esere peygambere alihi salam. Po peygamberi iranile se kod ova kerdošu karipa so pazingjale te na perel tar jahalica, iranile se kod ova kerdošu karipa sa dovaja ole se zahvaline vape. Em pazinen subhanallah, mai baro problemi ko vakti taro peygamberi alihi salam e muslimanin sine te spreminen hazări te keren e vojska. U muslimani ategani pravalen živinge koje paro hali, to jest sinelengere uslovija pare. Pa u ashabija, subhanallah, na sinelen mogućnosti baš je od ova. Tamam? Ali so kerelo Resul alihi salam, levo Resul alihi salam, anglali, kvade sinjaka anglale bitka ko Hunein. Peygamberi alihi salam kađal kojeta u ashabija, ko alikini pe Abdullah ibn Ebi Rebija el-Mahzumi. Džala lesmo peygamberi alihi salam ne bili telel uđile, telel borđi, te bišaj te spreminen e vojskajem te džan ki bitka ko Hunein. Em pazinen subhanallah, pao su završinja pe bitka o Resuli alihi salam, pari bitka avela ko akava Abdullah ibn Ebi Rebija el-Mahzumi, iranile se o borđi, tamam, irinile se o borđi, hem zahvalini pele se lafijenca, to jest dovaja, barakallahu leke wa fi malike wa fi ahlike. Wallahi te del tut bereketi ki tute, te del tut bereketi ko tiro mali, hem te del bereketi ki tiri familija ko tire kerutne. Pazine na katore sa salam su sikali amen. Na sikali amen samo kaj ko kerdošu karipa valani manuše se te zahvali amen. Na sikali amen samo dovali se te kera,
nego kad krenula pelafi da taro leiba borđi, o Resula Selama kad te si kavjame nek pravilo, a odvajtano sarte ponašinamen, kada kerela pelafi taro irajba tuđo borđi. A dio muslimanja, wallahi silen baro problemi. A dva problemi itano saro manusha teren pire pare kada neka se borđi dena. A gdje si problem? A velo upravki tute lelta borđi, empela od ova datumi kiriftuki. No međutim, na kelo doa datum, pa u manusha džikerle, pa džikerle dele dujto datum, pa na kela emo dujto, pa na kela emo trito. Hem sa jaro vakti odužinela pe, na bešela insani kopirovati. Hem kada velo vreme, tirim te kete pare, kirini tu ke opare ama holame kao roda. Ko pobare slučke da samo ka frdu tu ke tire pare agja. Ale me, te peneka havlen tu ta, pa kirinavke, soja agja, da. Znači, a gdje sjamen problemi, subhanallah, maškarja mende. A u pejgamberi, alihi selam, nasi kavja gja. Hem na postupinja gja, kod ga u pejgamberi bilil si ne borđi. Pejgamberi bi trudil pe kolesoro dogorivom vakti tirinle. Savo vakti dogoringe, tega tirin. Te dirino pejgamberi, irinle. Sobelali se zahvalno, hem dovali se kerila, subhanallah. A gdje da ima nuše pare za ušupe guča, ke diril tu ke oborđi, pa Allah više tu je Allah fina kerila. Holamesine su zelilane sta tire pare, subhanallah. Tire parenge u manuš holanela. Allah je to putila min, subhanallah. Pa da je primjeri pralalen saru pejgamberi alihi salam, sikali sine piri zahvalnosti manušenge, pazinen o ashabija savoj sine, uzalo dova so olatru dingepe, trkingepe, koji pogleder kao veliko izmete pejgamberes alihi salam, ola čakem pire evladen, pire čaven bibičaren ko pejgamber alihi salam, ne bili ole kolesere ne save potrebe te pomožinen. Pa jare pravalen bičali ka sahabi pire čave, čavo ko avikini petikno evladi maksumi Rebija el-Eslemi. Pa bi često bešel si neku udara e pejgambere sere alaihi selam, hem bi ađikeri kada bivalanje pejgambere se, ole se znači telokari. Pa često bi akava tikno maksumi e pejgambere se alaihi selam bi anel pani. Tega ni sine bud bari potreba bašani ba pani spremi ba, tega na ine sanabdin su silo keste samo pravea o kapakojem pani i klola. Tega ni sine morandile anglal te spreminen pe panje se ne bili abdesti teren ili bilo sva verte keren. Andi posuda ki posuda te čoren pa ne bi šaj sine abdesti korkori teren pa neko bi valea linija te čorel i znači sinenen potreba. Pa isto agar bešela kava maksimi ko udaraj pejgambere se alaihi salam. Hem često bijanile se sine pani. Pa palo sole se kerdja izmeti, ne pomožija, ko bud bučale se lo kardja, o pejgamberi alaihi salam sarte sikale se ki šareti kaj tanole se zahvalno, irini pazinen subhanallah, kate kera lafitaro maksimi, nataro baro manuš, irini o Resul alaihi salam lesen vakerde se o Rebija rod so mangea, sun subhanallah. Pejgamberi alaihi salam mangel te motovle se kaj tanole se zahvalno, empelale se o Rebija rod man so mangea. Pa pazino je vladi subhanallah tikno maksimi. Irine pejgambere zama ja Rasulallah mukman harite razmislina. Subhanallah pazino samo je vladi. Samo odgoje o roditelja kergeli. Pazino se ja Rasulallah ađiker mukman harite razmislina. Dema vakti ne bi. E pazino pao doa na krajek vakti. Na krajek vakti. Na kraj neko bordive subhanallah. A palo neko bordive pejgambere alihi salam resela kale tikne maksime ki ulice, pazine na bisterga. Pejgamberi alaihi salam na bisterga so pučlale. Subhanallah, ko bor puti amen bistra nešto so bećina mare maksimenge. Mate kera Allah ako e komšija se čave se ili nađa neka se čave se ta i familija obećinjam di su em ko kraja. A pazino pejgamberi alaihi salam uzalo saudu vali sere obaveze. Ona bisterga so pučlale kale tikne maksime. So se pomožinjale. Emanjela te si kavile se kaj tamo zahvalno. Penale se irino sa salamem pučelile kuna so odlučingjan. O Rebija, so odlučingjan i situtli, ne li da je potreba ili nešto te rode. Pa irina kva je vladi, kva maksimem punaj pejgambere se, ja Rasulallah, puna. Džanava hem razuminava kaj je dunja i tek diveka na kel. I silava koro kraja.
Abhuma isima miri obskrba, miri rska koja Allah Azza wa Jelle propishinga, hemo itani mange dovoljno sigurno, doa džanab. Allah i ne bi mu kel magyar. Hem džanab penela kaj odja rska koja Allah i propišingala, morate avelđi ko kraja. Wallahi našte ovo latar ništo ni tunka čavdoneli. Irina kvajem hua, ama razmišljenju hua taro ahireti. Pazinen save lafija subhanallah. Kao alani to ela menge motivacija i podstrek, kad krela pelafi taro odgoj e maksemen. So den malajte si kao subhanallah. Maksem je vladi, ov razmislini tari dunja, tari rska, hem razumini kao dunjalu kojeg diveka činavdjol. I sile kraja, rska i tani lese dovoljno kod Allahi, lese propišinja. A pa razmislinjum taro ahireti. Hem gla ja Rasulallah, pošto pučlanma soro deja so mangea, no meru dava, ja Rasulallah, te ovaf tu jako dženeti. Maksami subhanallah, maksami šunen so, samo rodi barodela. Perino Resuli alihi selam, hem penele se, pomožin man kodoa. Pomožin man kodoa, ako man gled miro društvo ko dženeti, mora so pobuter seđde, to je so pobut namazi te kaldine. Subhanallah, maksami je vladi diken so rodela. Aba Resuli alihi selam, ni maksame na bisterja, a te na irinne se sarvit zahvalnosti dovaja. Pejgamberi alaihi salam, nisu Allah Azza wa Jal sova kerio ki početka, tu meni si tu men majšužo primjeri kaj, ako Pejgamberi alaihi salam, ko saupoča, na ne segmenti kojim sa ne soro životo, a te novel da je primjerem uzor o Pejgamberi alaihi salam. En pasine navdije, wallahi amenu muslimanja, sijam kibari potreba te siklova, te vakera ko kerdo šukaripa ovsa stonu prav. Kibari potreba sijam, a kva je tikno lafi te siklova. Ko bori samo paroa dema nušenge ko kerdo šukaripa, te vakeren ovsa stonu prav. A veja ki džamija, pa neko doreslatu kudarajem, pravela tu ki udar. Pa zarem paroli te vakere, ovsa sto Allahi Azza wa Jelle te nagradinil tu. Na džanav, alan ki džamija, kudjan Andre, redini peo Safija, pa neko mrdine harim kerela tu ke tan. Paroli te vakerele se, ovsa sto, Allahi te del tu svako je hajr. Parolja kava. Na džanav duri negde ko saobraćaj, neko muklatu, djatu prvenstvo, djatu pravo, na je to pravo. Paroli te vas dele se tiro vas. Te dele ki šareti kaj sijanne se so, zahvalno. Subhanallah, avdije, vallahi, kibari potreba sijan, te siklovaje manušenge te vakerako, kerdošu karipa, ovsa sto moprav. En pazinen, te vakere, te zahvaline manušen kolengoro, kerdošu karipa, bilo tamo, te kerel petaro maksami, baro, puro, tikno, pa čak, hem ako je tano, manuš koja na neko dini, manuš koja na ne muslimani, pa čak hem lenge borđi sijante vakere so, ovsa sto. Ondari su Allah Azza wa Jalla ka vakera minge ko Kur'ani, wa kulu lin nasi husna. A je manušenge vakeren, šuže lafija. Pa na nebi šuže lafi kada neko je kerala tu ke šukari pa adije, te vakerele se so, ovsa sto. Pa čak hem čafiru insani te ovo. Pa čak hem tena ovo muslimani, borđi sjano dovate kere. Zato Allah Azza wa Jalla ki naredba, vakeri, wa kulu lin nasi, a tu men vakerem emanušenge. Kad je Allah, tu men džanu Allah Azza wa Jalla ke nešto naredini, Allah Azza wa Jalla kategorično ulavi manušen. Pa si tu men kada Allah Azza wa Jalla odvine manušen, ja juheledine amen, od men kula su verujnena. Pa si kada naredini, ja juhen nas, od tu men o manušanen, saj manušenge. Bez razlika da li si musliman jelina. Neze pravaljen borđi sijam, te si klova, jekja verenge ko kerdošu karipa te zahvalina, lenge dova te kera. Allah Azza wa Jalla to prostina mengem tu menge, Allah to prostina mare roditelenge, kasere roditelje dunja na kelenge, Allah i šužel tanko dženeti te del.